Oku make Voyivoyi Nzinisa uthi onke emalungelo ahambisana nekunakekela noma ke lesingathi pheceledi irresponsibility ngako ke uma abantu bathi banelilungelo lekulala lelo lungelo lihambisana nekunakekela umntwana kanti ke futhi lo mntwana lolahlwako noma lokhishwako naye unalo lilungelo lekuphila. Ngibikela umsakado weSwazi TV nginoMahlubi Matiwane nginambongwa Nxumalo eMbabane. Bomakela bekatse bafundiswa ngokunakekela abantu labagulela emakhaya lo mhla ekseni bekatse baniketwa certificate tabo lena ke emahhovisini kahulumende eSteki indvuna inkundla yasesiteki emapotweni njengila usitshele kabanti ke ngaloko lebekatse kufundwa benta ikhozi ehlane ya 10 days baphinde futhi bawenda lenye ikhozi ya 5 days evuvulani lokhu kuze kuphumelele sisitwa lihhovisi la ka health la iSteki ukuthi bathole le certificate bese babona bawusebenza lemakhaya nekuthi ke babanakelele banakela netinsanzane ukuthi tinsanzane tithole ukuthi tithole kunakekele lokuthi tithole kulima laba nje nibabona kwesibanike certificate letinjalo kukhona labagulela emakhaya base bangasakhoni kuvuka lapha phansi lokhu nje basebenza nalaba ka hospice at home laba ma base care ngakho ke basitwe lehhovisi la ka health ukuthi bathathe bawubafundisa ukuthi la emakhaya ngoba kunelehhovisi la ka nature lehhovisi la ka nature selithi litawuthumela ma container like inkundla entonge la kutawuhlala khona lemithi yokuthi kusitwe labanakelelwa emakhaya nje kakhulu nje kunasipho sembulalave i-AIDS ngoba sona sivele sibalalise phansi bantu ngakho ke laba nje lenibabona bathatha le certificate ngilese bawusita laba lese bangasakhoni kuvuka lemakhaya and futhi basebenza kanye nalaba dokotela kanye nelihhovisi la ka health laba ka nature ke bathi ke lemithi sebacabanga ukuthi bayisonzete khona letingundleni khona abantu basitekala dudane labagulako. Namahlubi Matiwane silungiseleleke nathi tindzaba letinteke emasondweni kulamalanga. Kunemfundisi walapha eMathuru lokuleli umfundisi Ngabisa Gubhayi uthi ngeligama la Jesu tonke tifo tiyelashwa. Balethwa lapha bachwalile labanye bangahambi labanye bashaya stroke uNkulunkulu wabasita kakhulu nangale sikhwahlanye la sikhona khona uNkulunkulu wenta imangaliso letinkulu kakhulu tindzaweni letiningi bafuna thola kunetingoti etimoto kunenzawo nje abantu bayafa kulo ndzawo lesinye isikhathi kube nelidamu kuthiwa abantu bayafa kule damu bacomukela badliwa inyoka angena phakathi ke aqosha lamadimoni kanti ke sonvenile weseli kutaba nendumezulu yemculo utanato umnumzane semdludlu lapha emsakadweni sitenge indzaba concert letabe ikhona lapha eweseli ngelisonto lena concert itawuhlanganisa iSt Paul's Methodist Church Choir kuphindze futhi kube iTown Church lapha eMabane lenhloso yalena concert kungukuthi siraise imali sinema competitions mhla ka8 e-district lapha eSprings lapho sitawuya khona umfundisi James Ndlamini welisonto lekuphileni Church in Zion kuboyane ito phakamisa kubobabe bengameli bafundisi nelibandla ke lonke lekuphileni kuthi lo msebenzi lebese ubheke ukuthi wendiwe kulenyanga kuvulwa kwalendlu yenu bazalwane sekumisiwe nitawuphindze into utshelwa lokuthi sekungaba nini ngathi sathi nje lethite lekungeke ngitichazela kumile bazalwane siyaqolisa nje kwephutha kunatisa Itolo lapha eSibayeni Lodge kuMathapha bekathe ke kunemicimbi yokusukumisa ngekwamthetho umncintiswano emkhumula jezi emaqenjini ke libhola lamakhulu lapha kaNgwane lakuthiwa ngesilumbi yiSwaziland International Trade Fair Knockout Tournament. Indvuna yethu ngaphandle icale ngekudumisa abafana besihlangu emidlalweni wabo nelikhethelo leNingizimu Afrika ibafana bafana lobo ulapha ePolokwane edolobheni lePietersburg. Ithi indvuna ungathi sisheshe sikhohle ukuthi bona abafana bafana sike sabagucisa khona lapha ekhaya kulela kaNgwane. Elanga kuwena lo. Elanga kuwena.
manje siyasikhohle nje ukuthi abafana abafana lapha sifike sabaguqisa kabuhlungu la ekhaya kufanele ngabe kufresh ingqondo sibabhaqabulisa bashaya isibhaqa la ekhaya nabo-ke bekuyilanga labo hayi ukuthi kuzokwenzeka ngathi nje abafana ngathi sebasibekile ngathi bavele nje bakhona bazihlela bethi cha akunjalo lokuleyo abafana bakithi badlala la ekhaya bakhombisa ukuthi abafana bafana lokho abacabanga ukuthi siyikho asikho badlala bawini nale bafike badlala bezwile nokuthi badlala ithini kulomdlalo licembu lesive sihlangu semnikati sihlulwe licembu lesikhahlande ibafana bafana ngemagoli lamane kulinye indvuna seyikhuluma ngendzebe ye trade fair ivakalise ukuthi nakhona enkundleni yetembukiso kukhona lokumele ahlule kuphinze kube khona nalo utawuwina ngoba ebholeni kunjalo sethula imali lenganga 290,000 wemalangeni indvuna ithite kuphumelela nokwehlula kwamacembu akusube sekuba ngomnyango wekususa umsindo. I want to appeal to you all to ensure that this tournament is violence free. After all, we are all doing business and at the same time we are having fun. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now my greatest and singular honor to announce to you the 2002 Swaziland International Trade Fair Knockout Tournament, which is at a stake of 290,000 Malangeni, officially launched. Ngemva kwemakethe sitathola isimo selitulo salamhla ebusuku nakusasa. An identity number enhances recognition. Register now at the registration offices and Tingundla centers countrywide and get your personal identification number. Mr. Chipwe Mayadi ku-Alistamila Street eMbabane nakunkosehlaza Street kaManzini ukulethela yonke inhlobo yemayadi emakhethini nalokunye lokunengi endalini yokuvula kwesitolo leyingqayizivele. Emayadi lamanye afaka ekhatsi yetimpahla tekugcoka, timpahla tesikolo netelisondvo, emahiya, tishweshwe kanye nemayadi abosofa. Sivula ngawo onke emalanga kusukela ngemsombuluko kude kube lisondvo. Ngemsombuluko kude kube ngilesihlanu sivula nga-8 ekuseni sivale nga-5 entsambama. Ngemgcibelo sivula nga-8 sivale nga-3. Bese kuthi ngemasondvo nangemaholidi sivule nga-9 sivale nga-2. Use your Autobank card for your banking needs, including cash withdrawals and deposits, balance inquiry and mini statements. You can use your Autobank card for your everyday shopping, fill your petrol or purchase motor spares, pay for your hardware and even settle your medical bills. In fact, you can use your Autobank card at any merchant countrywide where you see the sign. If you don't already have one, apply for one at your nearest Standard Bank branch now. This is just another way we're trying to make banking simpler, better, faster. Imvula lehambisana nekudvuma ibhekekile ikakhulu etindzaweni letingasentshonalanga eveni lomhla ebusuku. Le mvula sidayilethelwa ngumoya lochamuka enyakatho lengasempumalanga. Kanti-ke nakusasa khona emathuba ekuthi sichubeke sibe nayo le mvula ikakhulu etindzaweni letingasentshonalanga ngenxa yemswakama lotawube ukhona esibhakabhakeni. Lokusho ukuthi litawuba nemafu lithokomale kanti litawucale libe nenkhungu etindzaweni letiphakeme. Litawuphola kusasa ekuseni liye ngekukhula lidzinga lekushisa emini. Mbabane speaking nenhlangano atawusuka ku-12 degrees Celsius aye ku-20. Manzini asuke ku-14 aye ku-23 emini. Siteke asuke ku-13 aye ku-22. Bese kuthi Big Bend isuka ku-15 degrees Celsius emini iye ku-26. Tingako nizavatela umuhla nizale kahle.
Score supermarkets and celebrate our birthday with incredibly low prices. Mandla maize meal, 10 kg, 31.65. Super Valley IQF chicken, 2 kg, 23.35. So hurry, come to Score supermarkets for discount prices that can't be beaten.